Noma ngabe washiya uthembisile lapho uzalwa khona ukuthi wena uyobuya songisozimali, hamba ekhaya, angeke bakuhleke, ngeke bakuxoshe futhi. Lento yokuthi umuntu ngoba wahamba achosha angasafuni ukubuyela ekhaya ngoba into azimhambeli kahle eGoli, mina ngazi ukuthi into enjani. Mosi ekhaya kungenwa ngemali. Mina ngikutshela ngabhuti Mdu wasekhaya lo ohlala ePitori Menlo Park manje. Uwahlala iminyaka mose angeze ekhaya ngoba wahamba atshele abangani bakhe mabaceda ugrade 12 ukuthi hayi yena uyobuya seka driver iGolf 7 uyobuya nemali. Hawu afikeleza mshaya. Fiyelela kwabanzima ngenye indlela. Hayi wabona ukuthi hayi 2016 sekahlele 6 years angabuyi emakhaya. Hayi kwaba khona ke ukuthi uthola umsebenzi oright wathenga ipholo. Akathenga le pholo asuke ebusuku le nangitshela athi ngiyeza ngonyanyavu ulungisa igate ulungise le moto iphansi ufonela mina. Hayi ngithi mina hayi lo ngizawulungisa egateini ukuthi imoto yakhe entshe ingahwayeki. Hayi wangifonela phakathi nobusuku wathi endoda kuza umuntu omaziyo nawe weganda noma weveni sekwenzeka inkinga la. Ngithi yini? Uthi awungitsheli ngani ukuthi sekunamahamba phambi kwesikole intababovu primary school. Lokuhamba isikhathi eside kuthiwa wachabuka ithelile le. Yabona mawusuka eMeflower ukhuphuka uceda ngidlula impuluzi. Ya hayi wathi angena gijima kule hamu. Hayi bhampari yasaphaka lapha kwachitheka bo-oil. Manje mina ngithi akusikuthi umuntu uma nganalutho ekhaya bazamxosha kabuye angeze futhi ebusuku noma usongezi ngale moto owahamba uthi uzoyithenga soza nengaphansi kwaleyo noma uza ngamateksi yiza uze mini futhi ungazi uvelele ngilento eyavelela ubhuti Mdu. Uyabona nje mina ngiyahle ngedondoni itarget la ukuthi ngithole 100 pairs of shoes, ngithole 100 yama sanitary towels, ngithole 100 yama polish. Mara uma kungenzeki lokho akusho ukuthi ngeke ngisaya ekhaya. Ngizawuya futhi ngeke ngize ebusuku. Ngizawuza nje kahle kukhanya kusemini. Ngihlulekile. Uma ngikhonile. Uyabona? Yo lama manje lawa isifiso sami ukuthi lama manje lawa agqwale la, ma sanitary towels agqwale la, icathulo zigcwale lana ama polish. Kodwa phela uma kungenzeki angeke ukuthi sengizawubhunga ngeke.